Bina wale una education grant ndui tiko mai na back to school ka grant kan to soliver na ngone me la takiando dua ver na ka soliver me kan vivo kin lesu koribuli na education grant ko e ngravkina na vika todo como la koribuli wilkina na kena bina tiko na vivalni buli ka ara tiko na wilwili ni ngone tiko na vi koribuli tando donu me soliani vanga una me roni vanga taki te wakae naga i solimbera sana siang menangani resultava na kena yanga ura rala i buli na mbakia ka soli tika na grant me beletira na lomini mbakia au siang ni klani vanga tika na i kena i tukutuku ni sa binasar ni sanga me ronga vango betawa using ni indue varitaka mai viau ni mbera tika na kena soliani na grant sing mavala le mbera i vei mbera tunga mai na Ministry ni Finance kina Ministry of Education se mbera mai na Ministry of Education Finance me loka ni vera na vikoruli au nangai rei de leste mandea me matata na kena i koto na ngonugo ka va totol taki se va roro taki na kena wa ndia taki ani me le vanga taki ena baki kando donu me vanga taki